Apa benda-benda yang you buat pre-cancer, you buat, lepas tahu cancer tak buat dah? Apa contohnya? Tak tidur senja ke? Tidur. Saya, okay. This is one thing. Tak duduk bersila ke? I nap when I want to nap. Tak ada kaitan dengan tidur senja Tak ada. Senja saya nak tidur, saya letih, saya tidur. Alright. There's no point feeling guilty. Kadang-kadang kita say, I cannot. Takkan saya tidur petang, saya banyak kerja ni. You feel guilt. But your body telling you need to rest. I take a rest whenever I want to. Okay. Lepas tu, letting go things that do not matter to me. Okay, like people, situation. So, cancer ni dia jadi satu saringan yang mana you tahu, this is no, this is yes. I'm not going to entertain benda-benda yang toxic or negativity yang bring me down, you know. Sometimes kita ni juga ada tendency saying yes, tak tahu nak cakap macam no, benda tu dah clear. Saya dah tahu yang actually no, apa yang not benefit to me, saya akan let go. Yeah. So it's a bit, I cannot point out apa, okay, but if you want to understand, it's a lifestyle change. Okay, Yeah, faham. a lifestyle change. Kehidupan. So yeah, in term of lifestyle change, definitely saya triple saya punya exercise. Walaupun sebelum ni saya rasa saya memang dah okay dah. Aktif dah. Ya, saya dah aktif dah. Saya rasa dah cukup. Tapi mungkin untuk tahap saya tu belum cukup untuk sampai level nak cegah. Okay. So I know that exercise and moving about by research has proven that boleh reduce cancer relapse. Saya akan make sure that I get 10,000 steps a day contohnya. Before this is like, tak apalah. So kadang-kadang benda tu dah jadi macam, tak cukup pergi juga. Dia akan jadi addictive tau. Dia akan jadi obsesif juga.